I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angikubingelele ngegama likaJesu kuphinda kuphi lapho ukhona khona. Ufanele nalithuba lelihle lekulalela iRhapsody yemaqiniso lokwencwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris oyakhile uMedia City CDD. Lamuhla tilishumi nesithupha kuJune 2025 ngomsombuluko umfundisi Chris usifundisa ngokuthi umoya waNkulunkulu uyimpemvulo yaNkulunkulu. Amen. Imisebenzi yabapostoli 4:31 ethi nabacetha kuthandaza lenzawo bebahlangene kuyo yahlanyadanyiswa bonke bagcaliswa ngamoya longcwele baqala bakhuluma livi laNkulunkulu ngesibindi. Amen. Umfundisi Chris uthi imvamisa yesikhathi sithi moya waNkulunkulu uyimpemvulo yaNkulunkulu noko labaningi abakuconzi. Nasithandaza uNkulunkulu uyaphemvula futhi imphefumulo yakhe ngumoya. Imphemvulo yakhe ngumoya. Kunesibonelo encwadini yemisebenzi yabapostoli isahluko ses-4 kulandzela kuphiliswa kwemvodza yayisishosha esihlukweni sas-3 baholi bemaJuda bafukuthela bapostoli bayala boPetro naJohane ukuthi bangashumayeli noma bafundzise egameni likaJesu. Kodwa abapostoli bema kulebe bakholelwa bamemetela ngako singeke thina siyekele ukukhuluma ngaloko lesikubonile nalesikuvile. Imisebenzi yabapostoli 4:20. Amen. Ngemuva kwekuchubeka babasongela babaphathi bagcina bangakupholi laba bajezisela kona babakhulula. LiBhayibheli encwadini yemisebenzi yabapostoli 4:23 lithi bathi kube bakhulume boPetro naJohane babuyela kubazalwane ngalesikhathi lesi labanyenti besevele bayemukele insinziso. EmaKristu ahlangana ndzawonye abamunye nabeva lokwakwendekile baphakamisa emavi abo bathandaza uNkulunkulu. Umthandazo wabo wawujulile bebawuconza emandla aNkulunkulu ngakho-ke bacela manje-ke Nkosi ake ubukisise lokusesabisa kwabo bese uyasivumela thina tingcebo takho ukuthi sikhulume livi lakho ngaso sonke isibindi. Imisebenzi yabapostoli 4:21. Amen. Impemvulo yaNkulunkulu yaba ngedulu kwalebe bakugatsile. LiBhayibheli lithi nabacetha kuthandaza lenzawo bebahlangene kuyo yahlanyadanyiswa bonke bagcwatshiswa ngamoya longcwele baqala bakhuluma livi laNkulunkulu ngesibindi. Amen. Impemvulo yaNkulunkulu kwaba ngumoya wabagcwalisa ngamoya. Umphumela waloko kwaba ukuthi bakhulume livi ngesibindi baphilise labagulako baphindze bacithe nemimoya. Evesini la 33 sitshelwa ngalokucaca ukuthi ngemandla lamakhulu bapostoli banika ubufakazi ngekuvuka kweNkosi Jesu naNkulunkulu wehlisela imvula yetibusiso yetikwabo bonke. Amen. Umoya waNkulunkulu impemvulo yaNkulunkulu bafundzi bathandazela sibindi kanjalo uNkulunkulu wabagcwalisa ngamoya wakhe. Imphefumulo ayizange nje ibe lushintsho kulesimo sabo kuphela kodwa kugcwatshiswa ngamoya lo wabapha imandla ekumemedela livi ngemandla lamakhulu. Nguloko-ke lokwendekako sonke isikhathi nasithandaza umoya nguyona mphemvulo uyasigcwalisa asiqinise futhi asiphe amandla ekufeza injongo yakhe. Haleluya. Kuchubeka nesifundvo ngafunza imisebenzi yabapostoli 4:31, Johane 14:16-17, Zachariah 4:6 nemisebenzi yabapostoli 2:17-18. Amen. Kulesikhathi senyalo sitawusho-ke nawo umthandazo utawusho emva kwami uthi ngicatshisiwe ngamoya. Ngiphiwe emandla ukuthi ngikhulume livi ngesibindi.
futhi ngibonakalise inkadimulo yaNkulunkulu yonke indzawo. Ngihamba ngikuconza bukhona baNkulunkulu. Ngekwati ukuthi ngamoya nginako konke lenkuthi ngako. Ukuthi ngigcwalise injongo yami. Egameni likaJesu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu i-Rhapsody yalo muhla.